بلك هدار ما هجام إيروجي بخلقك نوبورنا جبرنامه نوبل نهاجي شيروانك يبهجلك لك ما تسبيكي هم بخير هاتنا ويبكن ويناس بكن تو بخير هاتي صافي سپاس که نبخیری دبه ناوی میشینده راپرینه اج دیری کیما گندوار دیری کیما 2012 تهجو بوما بله برز شیندارم دخوازن دسپیکی وی پرسی بکن تو بچو باندور بوی تی تولی نافر فنیه پجی بوی و پشتی تولی بوی ناته تشتی کوت خدا گوهرتن و گوهرتن کوت ده چی بوین ام تا گوهدار بکن یعنی راستیه که دما کو دسپیکی دنابه سیستمی که ده انسان مزن دبه تایبت وک روشا دولت سوری تایبت برچاوایه جبوی جو ساهانی وک انسانی که کو براستی رازای به ند فرقا ایریشی برنبری دجمن کوتینه کرن ند فرق دبه اف شورش روجاوای تایبت هاتی شکرن او هیچ کو مرو شیار ببه اساس دنوا چه هو بيجم يعني دنوا اوي كده خانقي بيان او هشتكو يعني بشورش رهشتكو مثلا شيربون كين بيشكرن وبراستيجي هستمي كردتي بكبي حركات ده اساس بتهيبت اف يا ديشي ودوردا وقتي وكشنه كي اساس وك عندما كي بيجي رولو ميسيونا جين دوردا ديار بو تجربونه دنوا شردا اف هیچ کجا شکلی انسان دب دیوار کردن تایبت مثلا دبی کوی چاخی جبهت النصر ابو ایریشی هاتا کردن اما ام وسنا گرند است اساس ایریش گشتین دولت نتوی مرد کاری بناف بکن پناسبی کی اوسا مرد بگرید است جبر راستی که خواه دبی کوی وقتی دم وای جبهت النصر ایده داعش ما پناسه دکر لی مرد کاری وسا بگرید است یعنی راستی که کوهاتی جان کردن اساس چاندا کوهی بجاره که دادی سجی یعنی هر چقدر معروف کوله به تایبت و جواب گشتی جو همه وقت نود جواب کشن افد هیچ کو جاره که ده تنبونه بده آوا کرن یعنی جاره که ده قرب کیه جبوجی یعنی اساس وردا وک هر چقدر میگوت یا کلکای ده جوش مورال او هاتنا هوالان وردا هیچ کو خواسته که انسان پیش بکوی دور داشتی انسان دم که تفرقی ده مگوت یا وسا همه هر تشت چه بیجم یعنی ایدی دنیا ما هات برچابی ما یعنی وکم بیجن ایدی کردی بونا ما هات بیرم و دور ده براسیجی امکینه ام چنه ام جوبو چنه و تایبت وک جن رول و میسیونای من گوت یا جبوی ایدی جورو پیدا ما خواست دور ده گاوی کی با بیجن tabii ki burada ji ez biş mani usa guartın xoşi kirin hani ez biş mo kişine ki des peki na vajva ki de taybetmendi biçine çavajan kiriye yani da çahatiye serivi ya rastiji mesele sistema em de karmijin sistema feodalizmi bandore ki ne normal ser civa ki dayı avagre em ji hendrevi civa ki de mejan kiriye ev rastiye ka yani burada ji bandora xo habu qadere ki yani hatta biş me gut ya de navda xanqi bun yani resmen جبوی جی دما کوم اونا اساس دما نه کسایت خو مزه دیکن براسی کی گاوی کی نه نورمالاتی هاتی اویتن yani kim zede me em beremberi ve şerdik her çi qismet tam derbas çine girbe ama beremberi ve şerdikim em dixwazin gor felsefe kun her berti dayı peşe ma gerçekten ve jine ki em rol misyona xo devirda ve kesayet em ve guherinen yani بلم دخوازن و پرسیجی بکن یعنی او کلیان دست بکی شورش روز آوا و جیان کر یعنی گاوین کو هاتین آویتن سال به سال شورش روز آوا مازن بو همی باجاره ده بیرقه یپگی و یپجی هاتن بلند کرن ام دخوازن وین پرسی بکن هستکی چاوه یعنی مثلا شروانه کی یپجی جی دست بکا شورشی و حتی روزا ایرو جی خود ناوا و شورشی ده دگری و بر چاوه وینا مثلا گاو بو گاو اف شورش مازن بو بر فره بو هر کس بو حیرانی یپگی و یپجی و بر خدانی اکوتی ده دوی روز آوای ده داین مشاندن اوان هستا اشمره بین سر زمان ام تگوه دار بکن؟ نه دروجاوی کردستان ده وقتی که براستیجی اف بیرق دهات نداین هر جهه که کمه دگرد و بیرق یپگی که دهات راکرن
براستی جی دهشت کو انسان هیچ بکی براستی جی ایدی اف در کردستانه یعنی اف در جیمه اف در آلانی میه yani hesteki kubrası jî nayê gotin yani tê de meriv nikare şîrove bike çima ji ber kubrası jî ticare yani xeyalekî ku îdî em bifikirin ku tiştekî wisa çê bibe rastî me de kêm zêde yani nebû tabii ki ev jî bi saya serokatiye pêşketî yani îdî bu xewn û xeyal ecebe me Kurdistanê bibînî ya da me rojekî beyreqa xwe alanekî Kurdistanê de em ê dênin mesela wek Rojava dikarim bêjim دما کومدی تو راستی جه هستی که تو مگوت یعنی هستی که انسان نکاره پیناسه بکه یعنی چاو تو دزاری تی دیچه تو سرسری خورا بیرقه که نبینه یا ده مثلا تو پرگالا نظامت سرسری خورا نبینه هر وکی دی مثلا اف راستیه که جبویشی مگوت یعنی میناک نهاز دکارم بیش مثلا توش دیری که دیچه حتی افرینی یا ده مثلا حتی کوبانی تزانی عادی ته يعني تروح حد بلا تدتشي ته مثلا جانا يجي مش جانا هناك ولد باريزي ما تقول تندقو دما ام جدار باتين ام دزان كونه يا ام تدا نراحه ام دما كبنا هندر ده ام هيش سكن كوبراسيه يعني ولاتي ما يعني تو جي كيف خشت بدما كو كردكي ته يا ده اندامي چه اندامي اسايشيه تا كنترول دكي وراحت تبردي تا سربست برده ابراسیجی امجی دماکو هانی تایبت وای که قدر یه پیجی شربان یه پیجی دماکو ام ویت شتی دبینن امجی پی سر بلند دبن یعنی کو قال مره حد دبی بچ اخی امجی هسته کی پر کیف خوش یعنی هسته کی نای گوتن یعنی مروف جان دکه براسیج مروف ته کیف خوش دبه یعنی مگوت یعنی شورش و جینی اساس مروف کاروسا پیناسه بکی شورش روجاوا د شخصی سرکاتی تایبت مروف کاری بیجی نه تایبت وای جینه کی من قلت يا مثلا جاريك راشنا سلاح راكرن جاريك مثلا خبري خستن كرن جاريك جيخو ده حملة دا قرتن جاريك كتنا نوا سازيا دا جاريك كتنا نوا ارتشا جنيايا بيجدا يعني اف دهلكو براسيجي وك جن يعني تيدي خدي ناسنامه پر راحت تو دكاري بنا بيجي ايدي توي دكاري راحت انسان بده يعني انسان برده مروفاهيه دي قبول كرن يعني مدروجاوا ده بدا قبول كرن جبر شورش روجاوا شورش جنيه زاتن اف هشت كو حسكرنا ما زيده ترشي ببا غريدانا ما زيده ترشي ببا هشت كو مثلا انسان كو يعني بلا رخصني ناس نكري ده شخص جنيه ده مثلا اف شد بيجي او هيجانه كي دي اوا كرن كو يعني هيجانه كي تشكر كو تي تابلي ببا براسيل مثلا دروجاوي كردستان ده تايبت مثلا جنين كوسا بلا عرب سوريان دنا مدى جي خو قرتن مثلا ام بيجين شركست جي ناف خد جي خو ناف مدى قرتن يعني كثير من الناس بيرن مثلا تايبت مثلا ازدكارم في نقطة مثلا جني الساحلي هلا قد تجارة نت فكرين كروجي كي مثلا تكليمة بورا شبه بلا أو نعم ده هنا يعني جبوا بيجي براستيجي أبدهلك براستيجي معروف هيز بقرا يعني كذا كسروكاتي رجاوا ده داي تايبت شبونا جن دفر ده ديار كر أساس يعني أو هولدان ما يكو تايبت هني سريكا حقيقتي يعني أساسي ما يعني لجارين ما سربية أساسية يعني خطأ سلوكاتي كوجمر داي ديار كريم تايبت يعني راستيه كا هولداني ما سربية أساسية هي هني ده بيتر خو زانست كرن ده بيتر خو پیش خستن ده هر واري ده هم دواري ايديولوژيك ده هم دواري لشکری ده يعني شوا يعني راستيه كي انسان اجبركو ام همین نوع سیستمی که هاتنه هلبت ام دخوازن کو گور فکر و رامانی سروکاتی کودایی پیشم ام دخوازن دوی اصلی ده خو پیش بخینو ام بکربن براستی جی او جنین کو هاتنه کوله کرن ام واجی بکشن نوخه یعنی راستیه کی کو نه جن ده نوع جوا کی ده برانبری işkence ته برانبری قتل کرنه ته برانبری تاجیزیتی یعنی برانبری هر چیزی تکران روزانه جبوی دما کمرو ونات بینه براسی جبو تایبت جبونا جینه کی براسی جی و کسایت از دکارم بگیریم دست مثلا تشتی کی پر بیشه
يعني çawa mesela dema ku tedbînî televizyonê de carekî derdikeve jinek hatiye qatilkirin ya da hatiye tecavüz kirin hala yê mesela emrî wan 9 salî hatiye tecavüz kirin mesela wek devleta Türk mesela bila nayê dadkirin yani ev qasî bila ev dema ku merov vê tiştê dibînê pêwîst e ku em li her derî wek jin yani çi dikevî ser milê me de gerek em rol û misyona xwe yani rolê ku dikevî ser milê me de gerek em pêk bîne em gerek qebûl nekin ku mesela dagirkerek rahat bikarbê tecavüzê jinekê bike ya da mesela qatil bike ya da mesela kengî bixwaze bide zewjandin ya da mesela emrekî biçûk de bide zewjandin hîn mesela xwenas nekiriye hîn xwe fêm nekiriye direkt mesela ketna rewşekî wisa de em jî dixwazin bi rastî jî jinekî kulkû derê be em destê xwe babijîne û em birêxistin bikin û bi rastî jî bên xeta rast xeta serokatî xeta azadiyê ji ber ku em hemî jî di nava lêgerînekî wisa de ne ku em bikaribin bibîne şovdarê heval zîlan heval sema û heval arîn yani em bi rastî jî armancê me hemî ev e ku em bikaribin rastî jî xwedî hede serokatî derkevin Kurdistan hişyar bu biber xwedan Kurdistan îro her çar parçete Kurdistan hişyar bu biber xwedan Kurdistan şoreşan rojava Kurdistan hejan textine yaran Kurdistan şoreşan rojava Kurdistan hejan textine yaran Kurdistan hejan textine yaran بله ناسنامه یه پجی جبوی و چی ifade dike؟ ناسنامه hebûna me ye yani eğer insanekî hebûna xwenasnekî wî çaxî wek yê pejî jî nikarî xwe pênase bikî wek jinekî yani taybet ji ber ku rastiyekî ez jinek yani jinekî aîdî xwe be jinekî bikaribê xwedî fikr û îrade be xwedî nasnama xwe be yani divir de ji bo min yê pêjî esas wek peyv xeta sereke merov dikarî pênasekî wisa bike yani nasnama min e esasî ye yani weke jinekî aîdî xwe بله em dixwazin vê pirsê jî bikin berxwedaniyekî pir mezin di rojava de hat avêtin gav bi gav pêngav bi pêngav bajar hatin rizgarkirin û win jî tevlîvan pêngava bûne hemla bûne birîndar bûne em wê berxwedaniyê û wan hesta ji devê we guhdar bikin bîranînê we hebin û ji me re behsê bikin em te guhdar bikin rastî hemleyên ku hatin çêkirin wisa zêde hanî esas merov dikaribî jî yani berxwedaniyê ku hindirê wê de hatiye çêkirin hatiye jiyankirin esas merov zêde behs bike yani di her şerê gundekî de her bajarokekî de dema ku şerek de hat jiyankirin bi rastî jî yani coşek moralek yani her tim ji bo me wek evekî bû îlkekî destpêkî ku em biçine çalakiyekî ya da em biçine bajarekî ya da gundekî her tim wisa moral coş dîlan heta tu bixwazî ev rastî de astekî de pêş bû ji bo jî mesela dema ku wan roja têne bîra merov yani belkî ew heval niha qederekî heval wan şehîd ketine dema ku tî bîra merov bi rastî kêmekî bêş e lê ya mihim ku merova insana bidê jiyan kirin ya esas ew e ji bo me wek pîvanekî ye ji bo jî mesela şerî tilkoçerê ku hatî çêkirin gundê alok bû her wekî dî mesela heval bêjim wisa şerên bajara zêde nedîtibûn jî ama bi carekî de wisa ketina nav de û heval bi rastî coş û moralê xwe wisa ketina nav de bi rastî jî ev di hîç însanê de heyecanekî bêçêkirin û hezkirina li hemberî şer çê bibe rastî jî ne ku hanî weke zihniyetekî merov bigirî dest ama rastî jî yani beremberî dijminê ku li hemberî te êrişekî didê meşandin tu ji bo wê ne jî mesela ev hirs te de dê avakirin ku tu bêhtir mesela hevalên ku şehîd ketine mesela tutûla awarekê û ji bona tevahî mesela ev gelê ku hatine qetilkirin hatine şercî kirin her wekî dî mesela ev dema ku dihate bîra merov dikete nava evekî de şerekî de û wisa hirsekî tol hildanê merov de pêş diket
دراسي ده مثلا تايبت كو شركو داوي كو مثلا ماجي غوتا دا قرت وكا تلحاميس بو تلبارك بو اصلا كي ان جوردا جي برخوادانية كي راسي بي هم بي داوي ان برخوادانية كي هاتا مشاندن ودي كيلك اويدا جي مقوت يا جوش مراد وجبو مشي براسي جي جارة كترانا وشردا يعني هستاكي كوناي شيرو فكرن براستيش بلكو مورال تشتك ندهات بيراما مثلا وسا كيفا ما دهات يعني ما يعني ام دماد بيجنجي نكو يعني شو اف هستاكي اويك يعني شو نزيكاتيك يوسا انسانو دا بيشت كيفيس عجبا مثلا جبو كنت انسانك بكشي يعني تبي كيف خوشت بينا اما شو وقت دجمنه كي كل برنبري سيستماتا برنبري برغالاتا برنبري ذهنيتا كو تددي افراندن برنبري بي اساس مرو شركي دي مشاندن مثلا از دخوازم وك بيرانينا كي بيجم از وشيت از دابون يعني ام بيكسيجي كون هول جوسا ام بهدوره ما موزيك وسا موزيكي ما هبو مهردو تدابون نوسا خوارن نبو خارتن تاني وسا تدبير شيت مقدوره وسا هناك تشت وسا خستبو جيبا شانتمه ده مثلا دما چتا دهات ما يريش دكر دكيلا كوي دايشيش دما كو براسيجي ما وي ما تونه دكر ما ددبر تليليا يعني سلوغان مطابق هناك هوالين خبطكاري جل بيشت ما بون براسيجي مورال دقرتن جوش دقرتن يعني يكش وان هوالا مثلا شهيد از دابو هوال شهيد مغدورة مثلا ياكو وصا مروف هيش نكاري جبير بكي تقاصة كده كداوي سرمشي بويا هم دواري رخصني ده هم دواري لشكري ده فير کرنا کو مروف چاو کار به شر بکی بدجمن را دجمن چاو وری چاو تدبیری خو بگره یا ده مثلا تو جهه کی دیما به تدبیر نمینه بمبا خو ته چاو بگره والحاصل يعني براسيجي دتاي كودنا وشر ده چی چی بن وانه تك تك مره پار وکرن مثلا تایبت جبونا دیواره کی کتبشکینی چشتره لازمه يجيبوا بينا مثلا باليوس لازم يجيبوا حرتم جي او جي كيلا كما دبو يعني تدبير خوك جابخانه گرتن مثلا براسيش ده اصلا كده هر تمشي وسا مره بارفت كر مره دوبوت براسيش هناك تشتي وسا ام بيجن تشتكي كو ما كر بيجي مش دستيوان هولا ما پرورده گرت ما پرورده ديت يعني ام دكارن بيجن اير كو حال حاضر جيم جيان دكن ام سايوان هولاندنه بلكو برخوادانيه كي نن نورمالات نجيان كرن بلكي ما برينداريه كي جيان كر وان هولام خلاص كرن يك فانا بو براسيجي يعني دمكو هني تبيرا معروف براسيجي هم كلا كاوي ده ايشا هم كلا كاوي ده جي برخوادانيه كي نن نورمال كواتي جيان كرن تو نكر تجاره بناج بير بكي يعني اف اول حرتم جي تبيرا ما ده ويجي جيان بكنجي يعني خطوان هولا بشوبينن حتى دلوبك خونا مهبه وبراسيج بيشتي رزقار كرنا في باجاري واساس وا باجاروكا كيف خوشي كي مدى دعوة كرن يعني هوالين كو براسيجي سريكا وان هولا ونا شوبتاري وان هولا بخوجي اف باجار خلاص كرن وبراسيجي معروف تكاري في بيجي يعني ده شخص وان هوالانده يعني رخصتن يجي اف باجارو كي كوهاتنس ستاندن اساس مرو ده كاري بيجي وقت دياريه كي كو اساس وقت طول هلداننا وان هولا كيرن مرو كاري بيجي بله برز شيلان ام بريكو خلقا خلاص بكن ام في برسيجي بكن مساج هوا جبو حمو جنين جهاني تشيه يعني براسيجي مساج ام جبونا توهي جليل جهانيه كودري ببرابه براسيج ببي خودي فكر وإرادة يعني أفراستيه كأم حميجي دنابا السيستم كي برجالة كده مازن دبن أمتنا خاباندن يجيبوا يجين جرك ببي عايد خوا ببي هبونك يجيبوا بي وك نيرين من يجيبونا تواهي جنين جهاني شخورا ريا آزادی بهل بجیرن. بله برز شیندار ام تسپاس دکن ایرو تبوی مهوانه خلکامه. سپاس دکن هوالا امجی کیف خوش بون بهاتنا و ام هیویدارن کو گوتنه کو ما گوتبن تواهی جنی جهانی براسی جی ما گودار بکن ببیزن. راستی چیه ویش پر اساس بگرینی باش ببی امجی پر کیف خوش بون بهاتنا و کمش بوجی سرکتن خوازنا و. امجی دیسا تسپاس دکن بله گودار میهجا ام ایرو جی
به شروانا یا پجی شیندار را پرینده گهشتن داویا خلق خوا حیا خلق دن و بمینن بخیر و خوشیه ده